Alright, abusia, my mom nyina akwa ba biem emfamra the Bonesman TV. And your first time I hear in videos so I make sure so like you share, no subscribe. You go YouTube a Bonesman TV. So no see who ase honom no. Ye nkura sin chinchin ya aya fatu ye ho so sebi the vulnerable ones or more chiro mo ona when you be aba kan wana asema chiro mo no ya fatu ye ho so ye be ko nkura bia se na ye ne omo atwe enkomo na ba pm ewo eye enkranza cruise hiring busia enkranza busia na nya easy free ba ye no be 3 hours 4 hours ride enti ye enkranza busia me ne maame baako na ebetwetwe enkomo maame etizen ba cha ye everything ba cha me da Adoa Vivian na what in facing ba cha 40 years ba cha oba ba cha mo baba aku na ukunu ai ba cha ya jaware tata unukuna jaware are ba ne sen ba cha me wo ye wonya otukwan was me yaku amenwai mu an mi di nya accident woni no wo ye ana otukwan ana otukwan o ka jo so wonya kuna ware are we ye ne den ma nya ni bibia otukwan kwan Libya nto da so Libya ba cha dabi wa bagana o kuru mu ha na we o nkrana ne na mete ena data na menya adwuma bia tabakwa adwuma enti obi ba frem se me nko grade ni ta me anwumre no na obi di ka ebo me enti me hu yanse me sister no me so mo atwa mana data antina wale na gu awie enti fro de me anwo bie man ka me ba no na ese so me enti me nko ye adwuma bia biem ti so obi twa na blu no kete be mi anu ma me a ene me kwa akonnwa na menye obi atwa de na di enti online ba si etwa namba ko mewa ba cha kan bo ni etwa ba cha satan wadi mfi bezen actually my device 34 because etwa ne 2006 okay ti pa na akodi na ka bo na na nipa na de ka bo mu hu no ba cha ye hu no bai Amande asam no court ye duru ba bi na wadwane nti ya hu no bi ti obri ka bo ama ye twa nan baako mo de court no nipa na dwane ma hu ni bi ba cha obi adraba na o kan na nkasa de nya na ese insurance bibi obeye ka ewura asam ana ka ewura no so tama draba ni nya be na ka ewura na dwane nti ya hu ka ewura be sinei mimi ubita ka ewura kura minim na draba ne me wa hospital me hunu no mpire no eno ane na ekokoto so me hunu no kakra bi wo jasem no a police case ba cha sisi ye twa nan baako ba cha ahanate ba cha ha ni meti ufiani mi fiani oya na nka me maame yeso oba hihye dan bi ame oto kakla ni wowu anti we kura papa bi fie me sense me ni ba bi ento maame meda ni dan mu na how light wa light ni ya bibia ni ya e kan da iswe ye be so dan so mpoma anim anampoma wo mpoma ni me de bota atetale mpoma penti simtime de bota ni atetale achire no kura so yate ni me din chance atetale ho na woda on chance ni nyuno sensuo ta enyu sa wo hwe sei kura sam dina konja so ni bi show wow nti sei am no kasa adwuma be na wo ye sei de mi ni adwuma bia nti mi sala mi wo fie ye obi hunu mo ba se mi wo apro be bia na ko mi na mi de atadu ni edi tu hena bro ba cha abi ni goyi minim se we ngura ndokno fo no so ababeje ti minim se betimi ahu abrura na egu ho no ma hwe no ti ko hwe no ya no aso ya kan sen ngura na ba na ndokno fo bi so pe bia na oy ma ba beto
also oba ba ko ho. Bacha. What did you say? Oh, 18. 18 years. Oh, Eva. Sesia wa pie. Papie. Ko di pa kakra. Mm. Tu no ba no so ne wa ya. Bacha. Na wa fo yin. Bacha ma ni papa ina aka baabi. O ma mienu nyina so awu. Na okunu susu nya be ma wale no ntimi no ware wiem. Ti mu wa na ka so sambo na yitwa na ba ko firi ho. I'm a kafrawati. Joyo. Na Bruna ya aburu hwane no aya adwuma ba kese. Bacha dabi se eya ne mre. Ya na sokura machine aye di hwane tutunu wo ho. Ti koro ni bia ha. Na aka se mempa wa hwane na bayire watidi. No de aba. Ti eya koro. Ndi wo krochi so ya na adanante. Bacha. Esa asese. Asai. Na wonya hwicha ompe. Ana opia. We ya ni pe hwicha endia. Nze metimi di we na nanti hwicha ni tambe asa onya obi a obepian. Misu mi ni obi a bepian. We okay with this one. Bacha we no krasai. Sa wo sha me nanti etimi yi. We na sai. Wenti mi so ufra mi sumenti so amemma. Because esi wa ma hwe ase. Say esi ba bia tru bia pa. Okoda sorry. Bazon ka Apostle Information Church. Apostle Information Church. E wukrumwa. Ebi wa haba, ebi wa Kunza Dumasi, ebi wa Techman. Na asori no ya omo kakra. Ba che da ebi ya haidi no ba ye nche ye nti. Enje da ntimi sa. Wansu wate. Mate. Adna usum. Se me hwe kani bana. Se ma sitenti a. Se ne fie ya menti man ko market. Minya bibia. Na nka me to bi ba be fawura ikura na. Ba 26 and bi akoto ba yire. Bia so mae. Wura na ya oton ne sensen. O se boto ni se o mama 26 bi so bo mo 15. Boto kese ne si ori. Menim se obetima wa. Boto kakra ka we nyina 20 series. 20 bi kura mo 15. Ndi me sana wa sha si wonom. Na mi enu ne ma hye ne ka ma hye mi enu so agu he ba ankla no be o mati we nu nti. Tisa we ni bi aye ready amati ma to wa ma no. Ne menu e mato why? Mato me kwa ya dokono why? Ba cha mate. Mato menu ne si wono why? Ba cha mate. Nti sesi adwuma ben na kru ha wonya anka opepese obeye. Sesi ai se minya adwuma se metontona kwa enwe ya tonton ne ma ene ndie ebebo ami bo bi ntin so ankwa akini na minya tebu kakra mi di susu a ene machine tera so paint ka minya tera machine so kra mi di ya ni ya ene so obi ade ete na odi ba ma pama anya hwu benya ne odi beto antu timi pama de nso timi pama de kakra Ama kafra wate. Onyankopon wo kwan a ofa so hye nipa. Ebia senka wamati bia we mu a. Enka meso mentu. Mene metimi nyina yemfaka emma aha e ba be 4-5 hours kwan ne atwa ye de yankwa atoso kwan no kra onim se kwan ne nye be ye fefo mu aba be pie me wa hanom. Endi me say bottle is when the matter why matter we are best man to amobi why ya babuwa why babuwa na sewing machine na wo kano e be hwani apibia bro why na you can say wo you can say buja no so apeso asase no so ye be hwe ni nso betima ye yenim se ahefo bebre ba hwe wo meboa
na almost more betim de abo bia no na omade abo why ti awusia ma me nan mahomra me ba mesanso ede enkonhwehwani na atwas me ba isia interview we so ani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Subscribe na so adoma keto be ban chen na waboso no select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modi aso be sanso a share. Hello, we see my mom akwaba biem emfamra the Bonesman TV. And then the first time I send me dig and can oba like it, wa share na wa subscribe. And then me mama Adwa Vivian and I return come all the way to Nkranza Busunya. Kwana wa ye papa kwana sanso so enye tika mu nyina sisi nyina aye. Me mama and I return come na sabi enye se ne de wo no okodi pa kakra na carbon carbon no ayepia na baako na sebi nikunu ana ona nete no nikunu sunya akwanya eko libia kakra na okuduru no katra ne se ontimi ne ntina biem nti onya be ma fofora wonfa emu ha na carbon na ayepia na ya ora wo baako a sisi ono ana esanso ehwe akra no de sede me de betum anim ani se kitwa bia nsa omo a mo de boy da no na yedi nyina no muhu yedi to na musumu sesebi mboa ya yenye ne basa mame ye be pon eri ade na ade beto ahefoni ba chama de se adofobia hu me mobo na hu tese dia ai hotse mo hu kire me pa da bre mu kura me da kura dirima dia me de beto dia na di ansa na pa kula yeze nka me nya adwuma kura me ni tun ya da bi wo ba hwa me nsu bi boafo ni ba bia nti adofa won hwe me bia mboa bia obi awose ode ba boa me na menye ba bia danya bi ahwa akola ne nya ne yebedi ne me ya okay nyamisha abusia edijuma de nyina esi hanom esi kasado do ene anofom ene nam se yankasa ye wa bia momfa enchen me ne maame Adwa Vivian ana yetwe nkomo na asema areho se woni be mate abi manya kwanya atu kwan akwabuhye no afro se esi di wonya be mafa obetima bo show you obetima sponsor yen so na ya fato ye ho so se be kwa kura bia se the less privilege omo manam ha obi se no ye de omo aba na ye ne omo aba be nyankopon hira sa oje bre na hwe yen da se na ye be sanso ahia nyankopon kan o bye bye. We see mama munyina akwa bim emfamra the Bonesman TV. Media the Bonesman. Na your first time I send there be medical kan obekwen social media handles na ofole and Bonesman TV. Enche bia be buso mentemu ani na hu si ade interview bi aba. Ahia na megina na na ache aha entisi enti abusuan hereto mani ma ye nyina no ye hu sine ebesi aye. Enti na wo hemachi a utimu se na machi changes kakra aba machi. Enti mewrafi na mene abusuafo so adi nkomo nti mepese wo beka me ho na ya hye nkomo twehwe na se ka ho abra ya be hye nkomo twehwe ase. There comes a time when we heed a certain call. Mmechi mafo be ho so nkwata na ba ba hye ho Nti wo da hanom a mmerechire matimi ba hanom. Dying. Oh, when it's time to lend a hand. Yeah. Aha. Asoro orun se abie e ho no tu. Ati. Sieta owu jahin. Nti sa no ya we den gi so da musa. Nyara me o vie hingo ha. Na ndinka te hingo ho. Ni ma hoda ho. Tunya ba bia nso no ngudia na do kete no ko ho na akoda ho. To life, the greatest gift of all. We can go on. We are due to betono. And American moya we ya fat yo so na e bia benya ba bi duty atono. E be what? Mate.
single room bi na be pija so be pija ma na wona be do theater what ate ti my eno nyo da dwen why benya ba bi papa do theater ansa na yambe fro what ate ti man nyo da dwen why ate And the truth, you know love is all we need. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will Be stronger and free, as God has shown us, by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day. Just you and me. alright abusia mama san so emam akoba biem family the Bonesman TV na your first time na ma sure say obekọ en social media handles na Bonesman TV sana mi ka mama ya we no nche bia na wo hu say interview bi efa mama abroa hu ebae na dan no dem no na ya re hosem abusia de tumani ma moye mmoa ma dofo eboa yi ba ena me na o ka say be bosome ba ko ntamu ani no yatima wie maame dan ya ma utimu se dan na yatima ayefefe yi enti me maame abrewa yi wa ha 100 and above 110 years yeah enti oledu wa ha na ninu aba nso wa ha no enti me maame akasa ansana oledi akasa maame atisen wadaroma ya wie mo dan no na dofo na boa ye ni tawtaw eden abaka shadofo bia seda kese ya mabe nyame nhira be ade be so bia onye nhira onye nkunindi ma o eda ba se da bia o de se ba se dono ba na ye ni ye da ba se oledi so a oledi won te sen oho ye ese umpa so na utino wanze mpa na woso kama pa woso ma nti eden abaka kire obi a oboa o de urade de hata hoy den tabase amen aya dia amen mi chiave amen bantu bagum amen amen kwa yatente amen eso bantu mingum amen amen kwa yatente amen dabe yasi amen bantu kwa hin okay wo ku so urade ma hunye yi amen na damewu amen ho be chi amen na ko amen okay tiana nyume de obada mpawe so why na abusia se ne me she interview na semidi ka mama ya we ne se na mobi so na ma be pie ma me so Odesheba TV me pese ono so baba hanom na Mr. Odesheba ono so yem teacher ni se mo akwaba Mejo Zumia si wi awoko yakopon gusu shiraye si de mi si ati bia fru ha wi o so de na beka mayemfa na se di kampa modu emaw esanse dia waye no bro adwene ntiase so Odesheba TV pese kuntumpon tie baha be ye mpesua so tie de nam ne behu se oledi baby otenanye ne dan odam nya ka kire wa na so me ba beboa oso kan na dofo edi wachi no na ohwe Odesheba TV na no e ka mo hubom e support wa nei yakopon ya adma yatimi ama oledi dan a nei obeda ama na ho adwono ye do bibia se yakopon hiro bibia de obia ba bia yi sika firi bia no yakopon hye ho mama enya dodo se de be ya abre ne abre bia no obi ohia moa no betimi aboa no esanse yakopon ani gidi ohumobuloni emobo ohumobuloni moba na me hyirawo
esanse Bible kwase omamu wo nhyira sen oje nti obi a omo obibi no Nyankopɔn ma ne ho nkyere ne da Nyankopɔn nhyira obibi na nyame nhyira pa ontrotre wahiem ka ye bay cars be me ensan nan nanka ye de aba nanka Odisheba TV wo kra ma ye ka ba ko ne yam se de na me ye bo apro eni se Nyankopɔn be ye amen amen nyame nhyira so pa ya elika ni binti e se atofo amen nti abusua mene abusua foni na na ye mame da mame bra beda beda usunye fufu bra wachi bi bra ni nyina ha yempa why ompa kakra dabi bra 42 sunye no so ora bra me pese obanachi na odaye na menene na beda so pe boy manya binti na me se manya bi ame a me ko fra ya be nti da bra emra bra nti we nyina ye ora da 42 atubam nti usunye so nie woseden ya ri sia amen ame ho ye amen ngabe so den kase mo ta kete yesu daru oh so na wataso na ma daso wataso onanse papa ndi mare owurade ndi owurade ni wa saso tawase maya nyame sia ho pa ame ho ye ni ma ye amen ti ena de me no na be da hanti me da wa o ma won na me de me na ye den ato so kakra bi na me de ato so kakra bi so won na ma ba enti abusia me fa sa kwanya we stamada obi biara ase o kakra wi de boa ye bibia wi ye de boa ye bia no Nyankopɔn ama no ankokwa enti ye de obi biara ase na olidi ye de envelope so ka ho nti sika bia bi wombia no ogia na wasanso eden e de ato bibi edi nti so mu nti eno se wo dia nti I think say no nti abusua ye de dwumade ni nyina esi hanom Nyankopɔn hyire biara oyi bi na oboa ye menim se no yi ye no anko kwa nti mama nam homra isia meba ya de dwumade nyina besia no meba isia interview we so wani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it umia subscribe na so a adoma keto e beba nchen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modern aso besan so a share ora busia me sama mo akwa ba biem na ansa na me de dwumade ni besi no papa bi so ha no ma wabo ne ho modin gi pa honorable assemblyman a owo eyebuto krom honorable mpachomba bra we opakra bra anchen kakra bra ne ha good ti honorable assemblyman so honorable na pume abako na wabo height kama dan ya wie na wabo dan ya shase we up and down because na yesu yemfiri na okurim oje o fel so na so beka ha chadofo mediga na kana se da nyame ase because Nyankopɔn eka ipa akoma ama na meti se adadi na yeti hanni ne furo bi osu ya da ase da be ma mo a mo ba Nyankopɔn ka mo akoma aya mo be he dwumade ya ma ye manandurusi na sedato so mienza na koma obi biara o se na daje ni sika ni bibia o ya bibia tima yesi yesi Nyankopɔn nhire bia na ne o se no ommo ho mpridu ma obi biara ne honorable assemblyman enzo so kana no nti is big na do fo nyina na mu na ya dam nyina musumase say so we tu hu si wa o ye den o de boy nti amen nti abusia mbe dwuma de nyina esi hanom obetimi aso aboa ana obetimi so sponsor show yi na seneda ye no yetimi aboa wona se bi wo saati bia mu Yakopon show bia na o maye nyina ya hoden menim se emre pam ne besan so hia makrama nyina bye bye. It's true, we'll make a better day.
so wani ji ho a bo mo dey aso be ko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it you subscribe na so adoma keto be ban chain na aboso no select all na ade bi ede betu bia no nsa atimi aka bo mo dey aso be sanso a share. Alright, abusia mama mu nyina akwa biem emfamra ahintasem show yi so na interview free me man ba kwa owo enkranza busunya sabi edo bia wutimu se nipa bi wo ha uhu atrimoden ai wo nipa tim se wutimi de ka bobi ama yetimu twa na nan na wanhwehwe na chi akwan ama nipa nam saati bia yi mu ya na roho we the message mo say momayemo a me maame nso so na sabi wontimi enya bibi emfa nkona no me de no si ho ana me ba anigisem ba ko a nyina ya hwe na be busumi mu ani na mene me maame abroi awadi mfie 109 years awaka ko 110 years na me maame nam saati bia mo hwe dan ano dam na me maame timbi na no ka se sabi ensu to a gisa ofa na mattress se ensu no toboko benkuma no ofa na mattress di ko ni fa na se toboko ni fa o na mattress akobenkum ya ye maame bo se wo kakra beyi ene so kakra beyi no betima boa no ama na nya ba bi diniti ato enne me maame se me no kasa sisi ai no o ba bia odiniti eto ke asiku one ne ho kafo mama G eboa he with a mattress ya me maame se wanampo ansusu ho da se mponko beda mattress yi bi so ansene wo nanso na me bi bia ne ye if God says yes nobody can say no and me maame e wone dan kama wodam se sabi ya meto ne safre me maame ya ni nua ba na no wone nchen no e na sabi obehwe dan no so e de ama ye me maame nti me maame se ne oka se onya dan single room bi dam kra ma no hodwojo na for once krampa nko be okay no enne wonye bi dam a menim se ne kra e be ba no ho so ama se sabi onya meto ne safre na obekọ ewa asundem nti maame dan yi e na yetimi awie nyankopon hye obi biara wagi yedi ye ehu se betima ya do ya maame na de kakra bo show ya yetimi ede ayewe ama maame nti yede obi biara se nyankopon hye obi biara na menumso ofia ka mesro se bobo nsam ama yen ya ade yi pa na nsambo no so de bobo nsam nti mo nsam a mesro se ohwe show ya abisade ma me fanto yin na yanim obefa wo phone mesro fa wo phone na ko YouTube CCI ko YouTube wa mesro che obe search for Bonesman TV BONES Bones na watintam na the man MAN aba na anos watintam na the TV aka ho mesro se uba bo se ye channel no beba mesro se subscribe wo ho no subscribe ya maye we the mesro pa o subscribe we abo se adoma keto beba nchen uba adoma no so a we se all beba no select all na fide kesa de bia de betu ye channel no so bia no watimi anya bi na wahwe ma me fa sa kwanya we so asa me ma no besi no na mesro ye adwuma ku biara individuals biara dwumadie opeso so yasen abusuan mu ni ho ayi ni honom se yanya mo support wa abusuan dwumadie bia na ebe wie ni antimi amma mo screen yisu biem ye be hye mo se dwuma ku bia opeso so yasen bia no dwumadie bia yetu kwan ye konkronkro ye kommeamea nti se wo support ye ana wo sponsor show ya abusuan babi ebeku bia na yede product ana wa adwuma no so beko na afede aboho da ro ade amawo ti ebehre we di yesre mo wunim company bi wunim any ana wo any institution bia ma wo hwe na mo boa dwumadi ya ma dwumadi ya gina na so beboa mesre mo se mo moyen na yentimi emfa dwumadi emra mo danda dwumadi airtime na di ya adwuma nti se ya nto airtime na yentimi fa dwumadi yimma eni ti edu ba bia wo hwe juma o he interviews ni bia utimu se 30 minutes so ya na jumadi na akate nti no mestre se mo beboa ye na afedi yetimi ayeden ede jumadi no abramoda nti abusia we de madaroma ensa edansa yam esremo ede nkotudwegu fom we institution bi na person sponsorship ya here sponsorship babi adu no se institution bi na wom na mo bese mo sponsor ya numbers ne de gu asia mo mfre na ne wo bia ya mamu madaroma nti ye besre mo na maboa show yi
Behind the Bonesman. Some di kan kaya no follow yan. Oh, social media handles na Instagram enso so Bonesman TV. Twitter Bonesman TV. Babi abi ko bia no Bonesman TV. Nyankopon hyaw sɛ daa ne daa nyinaa no munya giste we mu na moboa show yi. Me dwuma de ne nyinaa esi ahanom. Na wɔhwe sɛ nnɛ yɛbɛsan so ahyia. Makra mu nyinaa. Bye bye. Interview we so ani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adoma keto be ba nchen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi. Bo modern aso be san so a share.